kum kinong kersan jong ke parti HSPDP ngi don kami kinong kersan ki bas kam ki bane ki ba khoj ka jimut je perkhat ki wei pade ki ap klep ya kita kinong kersan ki ban chuan thep pawan pan pisano sing salek thep chopra kaparu kandidat pra yang hana badui teman betan ngawang lade pikwa ban keren sepangka clean politics ra arfausan hajar teliki pra penkhoj chwa ya kawa pra penkhoj chwa ya kawa sing ya kawa tum hado ban kad dalong bandi kum kawa kensi housing Kulai sibon nak kabenta jong pi baro hangne kin sayu i dan ukna maulai bong Saya siapnya ba using menta udang hazu kau tersiap i bagi single mi menta hamadan ar hajar ar poprangin pelaj maulai Kublai sibun, yai chairman hak ni kapor. Lada but kakum kajak jong iba arden. Ngaradi si parakur. Namar ipa jonga, bat ipa iba si para. Den rei namar bangi ayah kajak mi. Ngim dei si parakur, ngi dei si parakha. Kublai sibun nak minta jong pi baro iba bigye budna iba rit kotbor belai ke jingkran sekman kong sei pinda iba don hari kapol kum di kandidat kam tamhe ya iba hep sekler i MLA iba don burom jongi imdan bangi hak ni kapol ka pementa da ka ba elect laka jong ka kamram kum minister na ka benta ka roy ka par jong ka jalahi bro kuwe keren kat pakren kita kiliang persya kine kinong kersan kitep laka jong ka benta ka kentin nong way kala penjob MLA yangi menta sa sisin ngin job hak election MDC Kinong kersan jong ka parti HSPDP kiba ublay ula kerku hakipor baro ula sya yangi men step bangin yo i kejing mi jong kesengi ngi yo iro haban da step kesengi kila tenjo yangi da keba penlong ai kejing yalang menmiet Henry Devan tip ba menmiet kare kapor jong using Lada si kau baje ngidang wai jeng yalang nak kenrut mentalain nyo baje hakan sing ong kampat slap kane kade ka jeng yalang kabangi ngini kendu hakan ka klepmat namar ngi ladang imet kan no ro ngim salia namar ngim dei ki kan besar kiba hab bandeng yit kmat yong baik ki kan besar kiba deng yit kmat yong ngaken mau ngayos ngau ya kejingkran jong ki parlok ki belamino naka parti HSPDP kamper la piong ba pide ki berti lane pide wei ru kumbaong unong ruai baro saj bi ngila tip lut jinglong jong pi Laituk ngingim dan keno kadau Henry kelong kumba pilong kumta hingi latip ngaken mau hakabakum kene kepor kabaladon uwe unong kren ubala shithem ula ong hamar kesa balada pilong ukoliat ngi ki David ngin penkelon Henry ong hakani kepor ngaken mau ya ki posnam ki beladap menbang rang don hasnong hamauri a
nganga sutenat bahaban ya dum kumne namar ngalahe haka umpniang syarat kadon kawi kapor bai para jonga haka jingle kai haying ikum lek dengkai ya kayit kemat jong ime te namar ba iduna kemat kayit kemat kebehe powar ba ipara idang kulekot artat uhap usnyu hakakot idengkai ya kayit kemat ikendet ileniar ngiong balai kaong uknyang uladan hangne ngilawak ngiwak ngimlap tu uknyang ha kabakot ngilap tang usnyu ngilalungo mong yo lesi lopet suki hadin ban pensisa ya kata ong iba jongi yo lesi gadai nakayit kemat endala persyang sisa ban peja yit kemat udon kat kamok hanta ngisas itu bapleng la syaka yikmat batang usnyu ladon kat une deina takadau baki parlok ki belakren na kiwe ki partiru habakim sunut ban kren ki parti kila pensit ki ong de ban kren baik Daai dak umsai rumpat nut, daai dak kiat rumpat nut, pendeng dak yit kemat yong, adalah pendeng dak yit kemat yong, kelet bakadai dak yit kemat kebahek powar, mar senyo iya bahap sekliar kat kelang mudon, bahap ide ubah kamret panjanga. Banda de baki pet yang ale kim ongshu tangu koliadru ngamtip kinong we day halor kata ka nongrim ka bang hasngotu ba pleng ban ya deng yit kmat yong tang por election kamlong halor kata ka nongrim ngaso ban ong ipi kiba pule ke history pi de bantep la ong ba u debit uday ukna Ubat habreu kumunai kat sausenya Henry kabama kalang ma kita kiba keren kim day kiba habreu yo karang bakayit kemat yong kaju bantang debit dak kibreu kibom dan kadur debit ngaso kalayalam bakla lalor kata ka weipat ka jing per kalong kakum ka history ka basisha u goliat udai urangba jang ki pa jepom u david udai tangu kena nang tangi sutu bau kamret u kena ablang kumbang iba banyu goliat henry ka ba plamenta kam david dau bala sanpos nam penlong koliat ya bahaya padang lai posnam kata kade ka history ka belak pong ngang ong hakani ka por ka pamenta na kaliang jong kinong kersan kibai ku jongi kim juyo i ki kan besar jongi bakin deng yit kemat bangin deng yit kemat yong gumba ong gitu kiwe ki parti kila keren mencuaca kemat ki ong ba kiwe ki parti kila pendeng yit kemat jerngam ya ki pai ba ban bam plang lajong menta ki pendeng na yit kemat yong ya ki kan besar balai bandale kumdo haka jinglap jonga ki ba deng yit kemat yong ki ba pun ki ba dei ki dok isnam jongi ki ba duna de khotmet ki ba dan hamot pran bat kebul kabar nang ta habeng ipej haka film madras kibaden yit kemat yong kide ki gang madras kata kade ka real story ka bang yoi ban wanra da ki gang haki campaign ngenom la ban priang kat banang mi kisngi ngayo sngauru mene ka jingkran jong i classmate jong i candidate jong ka WPP ngala sutu syai mene ba balai yo tiket plan namar ba idoni classmate lada uto bawan keren mene uyo tepra hamo tarasan kipra kilaban tam yang isibut henry lada uto umya otep
kebut hamal tarasan ngintam mengi san hajar bud. Dari nata kadau ngi hamal tarasan yong om don kamban wanra nabar namar kimyo tebut. Ngi don kamban don para mengi. Deha kani kapor ngasoban ong kani kanlong ka kubor nakabenta jong pi ki parlok ka ba pi juyos ngau. Ngingim julai batai start ya kesor selok. Ngingim julai batai start ya kemaulai. Ngim julai batai start cenong krem. Dadaya jahang to watang di saru ngim judi. Kata kadai ka jinglong ke jongi. Henry mental wan bat yalam bakla. Data kinong yalam ki bakam yalade baki di nongsar. Yangi ki ong baki de kinong kendang. Namar yalade ba pilabit pilabiang pi ong yang iru bom don kamsu pi palik pan pi palik krongi ki paiba kaktin pi deban tip kong suk uba ai ban yu bopdiang haba pilapan itu hakmat kapatai ba pi don yu kandidat uba dai utaman basan ngakwa banong wat nong pendon penjak burom ya kata kekerdan le keren im kum kata kekeran. Rensan election MDC na kabenta bang kenau ye yai pastor Jajam Nichols Roy. Hado district council mentala tha akimat kum u pastor. Balai kiwe ki puri ki persang banwan penbit data ki briu ki bana syawe banwan penruai hang ni. Nganga suang baro sekata ngarang perkat baka maulai kadai kadono jong kajaj penrio namar bekirang ba snong hang tu kidai kiberakit kiberaba sisaya kajaj penrio henrai sngosi banong mementa hakini ki kindet sngi ban yoi banong bakita kirang ba snong kibala trei ki kampaj ba nado badang yong usnyu hado banda nyuli kisha FIR menta ngangayu i bakane ka benta kabang ngikom kinong song snong ide bantep ken mau ide bantep ka ka jingdon jingam jong ka molai konstituensi ngasu jer nang katu katne ki infrastruktur ki ba dor si hajar krore seneng ki bom judan sewei ki badon ki pai ba pitip hangno kidon ka fast battalion hangno gedon ha maulai mauyong ka ISBT mentang gedon hangno ha maulai ka Shillong Polytechnic hangno gedon ha maulai ka Nihu gedon hangno ha maulai ka Martan gedon hangno ni kwa ne em bakajing sma yutung jong ka Martan kanwan pen sma mau tharajan ngahong lade pikwa ban kren sepang ka clean politics ra ar pausan hajar teliki pra pen khoi chwa ya ka wa kra pen khoi chwa ya ka wa sing ya ka wa tum tum hado ban ka dalong bandi kum ka wa kensi Bapin sultu ya kajing ya per jongi bat mapi, ha ya ki volunteer jong ke VPP, tong ka si pilar nawa kensi, satong si pilar nawa kra, sadi pengat hadin pada bamja long kumno, lada pila nuak bandi dakawa kra, hadin ba pila ada bamja, pila dan hok pan keren sepang kata ke clean. Kutu kamut ayu kita ke kentir hado menta ngidon kal air ke bukui ngidon karukom perkat ke bukui ngidon ru ki ki wa ki bukui namaria ke jingkut jong ki ki wa boncin ki pej kadai ke jinglong jong ki priu dainam Baro nang ni ngatarai pun kibala lek pej ya ka ksaj no kalikai
Donem kibala boy ya ban lech pe ya sai no kelikai. Kat nongut kibala yo bandi ya ka om kebetul ha ka sai no kelikai. Om padon kan mau weiru bayo bandi. Kan mau ke jing khoi ke jongki. Kan sulong tangkum ke jing pernah jong ka sai. Ka ba pitang sutong ha ka kelas. Tin yo i ke jing jabo. Ban supaya na jingai te ya kaksai ke ban no po suna paniru kali kumju kaban no na po umsir piru kali kumju henry pitang sutong pet hak pela pimnut bandi kata kabang supwa ban bu kum ke jing snotu ya kinong song snong gi jongi hangne hapo mau that raisan kan lama jong ke parti HS PDP men ki paus nam ki bangi ngidang red. Kalau yang persia ban penlong damsaj yang kan ne kasnong kensi kan mau bah wat nong wan haram lada pimpatip ba pidang suan chong kha hadin keli ya kiriu teman kata kada ke history bangi men suang de kensi ban kren persia ya ke parti sing kiriu teman kimiye ki bentiu yang point dan Henry parti sing kata en chunong kensira Kamdei bengi jeler kata kedai kejung sisa. Deha kali kapor ke pemerintah. Ngas ngoban ong kino kersan ki jongi. Kirang don kiau setmat ki benang nginang ya kendo. Andrei namar bangile ya kendo. Ngikwa bat pinang wan pai da kejing sano. Kino kersan jong ka parti ke jongi. Kumbala kren ni baret menta. Katma kaban ap hadin ka arpostau terik. Kan long chicken hun kilamali chicken hun kilamayong ngingin don hakaliang na kabantaban pen ya ka jaj ka phang jong imei ki wei pat kim pen ban pen san ya kata ka jaj ban aino show chenrang kan mau pidai ban pet menta mano badan hakrung jong kita ki jaj chenrang ki kentai hasor silong da ka buram lada kiyo i kene ka jingkren ka jongaru ngakren ya ka jing sisa hasor silong don ar jat kitei don kitei kendaila don kitei yodo pin itu kumno ngan batai pi kitei kendaila kitei kibariam kum kim model kita yudo kita kipa pong salwar hapo kikersya najrong kita yudo kibala syak pendon kam hakim mendar kita kinong kawang mau hapo district council hakapor kaba kelam siam uba arden lara keren nei kinong keren jong ka parti WPP pin sayos ngau kinong be kilek saya yudo kli ngiong balai ngin lek seyodo kine kilong kimi jongi kerhai sunong kidon ngin keli naki tang na kariam kebet ngila itu kumbala ruai itu iba mene dan ringang ong baka parti ke jongi kam don por bangin yania kam don por bangin ikan tho brio henry ngong hakini kapor kabamenta kum kino kersan jong ka parti HS PDP ngi don kami kino kersan ki bas kam ki bane ki ba khoj ka jimut je perkhat ki wei pade ki ap klep ya kita kino kersan ki ban chuan thep pawan pan pisano sing salai thep chopra kaparu kandidat pra yang hana badui teman besan katamu kau kum hikai kum ki teman besan dei kane plan sajot kajak tumriu ke jongi kom kinong sensar ngide ban sotho nakaju ka sentur ka bawang ombet banyakran development hak ni karensan menne hang nehi kiong ka stadium kan mau ka kentien ka pikran kala penjam dau ya kalong renjang takadau ngepej menne pot bakidang long jingalang kato ka jingbe kaler kalama ka kedum kop kop watangi mentah
Bandung Ersu kalama kadang ring mensir. Namar balai baka jing shisha kakran brio ong kaktin kasi jongi. Bat kawai kalong ba kini ladang snap ya ka jingkran lada kikran laingot kikran lai jingmot. Wei kuran da kumwei wei kuran da kumwei. Enda lek hayo markasa kran da kumwei wana kenci kran da kumwei lek tasha kenrut kran da kumwei. Ka parti HSPDP kamlong kumta. Ngi kran kumne lada halendat lane markmakru kumju ngilong kumta ngi wan haki senong jong piru ngi kran kumju denam namar ngimdon kata thok ke syukur ki kentho menta hana ladon kinong kran mane ki ong bangin ya berat plastik hangne banwan tam ki sing nangong kata kapor kamdeng ban kran lada kasnong kabangila kmelin ti bro sikata ngiju ong pek nuksa yak nuksa babha jong kinong kensi ken mau yo kan wan kapor bangi haban sneng yak patang kaban wan da ka ong wat nom long kum kinong kensi jet mapi kawe na kita na kalian ko jongi ngi wan hang ne om bangi suan bernya hendrai da ka jingkit kli ni don hagni kapor kumbang lakren mene haswa bangan sa penkut ya kejingkren ngakwa ban pensai yupi ya kan nongrem jong ka benriu ka jongi ya kan nongrem